Romans chapter number 1, verse number 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which do such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Ruth and Beth, you're the only two who'll understand this joke. I just figured out what implacable means. They don't want to go to the dentist. Nakasabot ba? Do you know what it's called when you have your teeth are dirty, you have plaque in your teeth? Okay. It's a dumb joke, I'm sorry. It just hit me just now. That's not what implacable means. Para ninyo manalibo, dili tinuod na. In Benasaya, implacable is translated as dili malukmay. Para nako, lalo mang lukmay pod. Kita mo sa malukmay. Lukmay. I looked it up. I already forgot what it means. It's the idea of bendable, right? Like soft. Like not you can't approach them. Dili malukmay. Dili ka makaduol nila. I think it's that kind of idea. I'm going to read the Visayan. I'm not going to stop to try to explain or make clear. Some of it, ang daghang diri makalibog para nako kay daghang lalo nga pulong kay nailistahan hiya diri sa daghang salas. Let me read it in Visayan. Romans chapter 1 verse 28. Og bisan nga sila dali buot mo pabiling sa Dios diha sa ilang kahibalo, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga hunahuna sa pagbuha ni atong mga butanga nga dili angay. Let me tell you what that describes perfectly. LGBTQ. Perfect description. Not convenient. It is unnatural. It is weird. It is unpleasant to see, and you know it's unpleasant to do. Kay nagpeke sila. Di abang ni. Me, Beth, and Flory, and Joseph, nami dito sa Agape, naibayot nagsulod, nag-istorya sa mga secretary, og, luod kayo. I mean, the guy's, he's taller than me. He's, likon siya, murag, makaplay siya sa basketball. Pero pero kung wala itaw nagbantay, nag-stop siya. Naglantaw siya sa phone, nagtanaw ko niya, naglantaw siya sa phone. Masculine kayo ang iyang lihok kung wala itaw nagbantay, peke gyud. Anyway, it irritates me. Next verse 29. Ingon nga napuno sa tanan pagkadali matarong, daotang pagkikilawas, pagkadautan, pagkamaibogon, tinguha sa pagpasakit sa uban. That's malice, and that is a good translation. Tinguha sa pagpasakit sa uban. Puno sa kasina, pagbuno, that's murder, pagpatay sa tao, pakiglalis, paglimbong, daotang tinguha, mga tabian. We would say chismosa or chismoso. Tabian, whisperers, ang tao maghonghong, magchismis. Mga, verse 30, same idea, mga tigpanglibak. Isn't it interesting? God puts gossip in the same list as murder. Kaya ang pagchismis, mao ang pagpatay sa batasan sa uban. Pareho mang good. More about that later, perhaps. Where are we here? Mga tigpanglibak, mga madumtanon sa Diyos, matinamayon. That's from the word tamay. So magbiyay-biyay sila sa uban. Mapagarbohon, mga tigpanghambog, mga tigmugna o daotang mga butang, masinupakon sa mga ginikanan. Look at that. Disobeying parents, same list as murder. I think God's serious about it. What do you think?
I think it means we're supposed to murder our kids when they don't obey. I think that's what that means. I'm just kidding. Just kidding. Mapreso ko. Where are we at here? Verse 31. Walay salabutan, mga dali mo tuman o kasabutan, magsaad ngayon dali mo bayad, dali magpadayon. Walay ang that's not clear to me. Mga walay natro nga pagbati. That's talking about mga bayo, mga tamboy, kanang nga klase sa butang. Dali natural ang ilang gitaw gugma, sakto, dali pagbati. Dili malukmay, dili maluluyon. Kinsa nakahibalo na sa paghukam sa Diyos. Kinsa nakahibalo sa paghukom sa Diyos nga sila nga nagbuha sa maong mga butang takos sa kamatayon. Dili lamang nga nagbuha sa ingon, apan adunay kahimuot diha kanila nga nagbuha kanila. Para nako kini nga verses kinahanglan i-adjust kamayarong klaro, but that's not the message tonight, so it's okay. My message tonight comes from verse 32, just 2 words. They know. Sila nahibalo. You'll know what we're talking about in a little while. Let's pray, and then I'll let you all be seated. Kay Morag kapoy na mo. Magampo na. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for goodness to us. Please bless the message tonight. Fill me with your spirit as I preach. I pray, Lord, you'd work in hearts and help us, Father, make good decisions because of the message tonight. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong gabi, na ay murag ubay-ubay nga mga tao karon nga na sakitan sa lain-lain rason. Siyempre kami nga suod ni Jason o Daisy sa Dumaguete naguulmi para nila na lain tao nag-atubang sa lain-lain mga problema karon. O ganiyang buntag nagbasa ko diya sa Psalms, nag-finish ko sa Psalms ganiyang buntag. Pero sa diyang niabot ko sa Psalm 142 na akong kasing-kasing na what's the word, na sangit, na gikuptan. That's a verse where the Bible says, refuge failed me. Refuge failed me. What David, I believe that's David, what he was saying there is, ang tanan tao o tanan butang sa akong kinabuhi nga ako nagdahong kana nga mga tao ang mutabang nako, the refuge, the places that I thought I could find refuge. Ang mga lugar, mga butang, mga tao nga naghunon ko, pwede madangpan ko. Sayo ko, madangpang nako silang tanan napakyas. All the places I thought I could find help, nobody helped me. That's what it means, refuge failed me. But then in the next verse, David says, to God, thou art my refuge. Ikaw ang akong dangpanan. And this morning, and most of the afternoon, hangtod 2:45, abi nako kanak gyud akong walihon karon. I thought it's going to be a message of comfort because, some of us are hurting. And God says, no. I've finished Psalms, and I just felt I'm supposed to go read in Romans. So I did. And I only read one chapter. Ug niabot ko sa verse 32, ang Diyos nagtunog sa akong kasing-kasing, kana man ang pagwali karon. Romans chapter 1 is not a very nice chapter. Iso kayo. Sa Romans chapter 1, gikan sa verse 18 ato sa katapusan sa chapter, ang Diyos nagpahayag sa pagkasadaan sa mga Gentile nations. That's us today. Ang mga Gentiles mao si bisan kinsa nga dili Hudeo, dili kaliwa ni Abraham, Isaac ug Jacob. Kitang tanan diri mga Gentile. I am an American, gikan sa Europe, Gentile. Kamo mga Pilipino, Gentiles gyapon. But at the time when God is talking about the Gentiles, He's talking about historically ang mga nasod nga nagpalibo sa Israel, and God is condemning them. Ang Diyos nagpahayag sa ilang
pagkasad-an bisan sila wala kabalo sa balaod sa Dios. Unsang dakong diferensya sa mga Hudeo ug Gentile? Syempre, ang mga Jews sila ang gipili sa Dios at sila ang gipili nga katawhan, ang gipili nga nasod, and God used the Jews for two very important things. Number one, siya naggamit sa Jews aron muhatag sa tibuok kalibutan sa iyang pulong, and number two, ang Dios naggamit sa mga Jews aron muhatag sa kalibutan sa iyang anak. God gave us through the Jews His Word and His Son. And they were His chosen people. But the Gentile nations didn't have God's Word. Ang mga Gentile sa Bisaya, mga Hentil, mukita ka diha sa imong Cebuano Bible, ang mga Hentil, sila wala kabalo sa balaod sa Dios. Kung sila ganahan mukaton sa balaod sa Dios, kinahanglan sila magbiyahe ngadto sa Jerusalem or ngadto sa Israel aron ang tao dito mutudlo. Pero murag kinalampot sila mukaton sa Hebrew. I mean, komplikado na lasud. Naay mga tao nag-ingana. But at the time of the Old Testament, most of the Gentiles did not know God's law. Yet, diri sa Romans 1, ang Diyos nagpahayag na silang mga sad-an ra gihapon. Look at me at verse number 18. We're going to back up a few verses. We're going to have a little bit of a Bible study and then very practical. Romans chapter 1, verse 18. Kung nasa amen. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Just so it's clear, aron makasabot mo, kung ikaw mo basa sa Romans chapter 1, once we get past the introduction, sa sinugdanan we'd say in English, he's just being friendly, giving a greeting, just the first about 12 verses are kind of like tabi-tabi, and then he talks about the gospel, and then in 18 he starts his condemnation. Condemn siya, maghukom sa mga hentil nga sad-an. Chapter 1 is about the guilt of the Gentiles. Chapter 2 is about the guilt of the Jews. Chapter 3, what do we read? Kayang tanan nakasala. So that's what we have in the book of Romans. He starts with the Gentiles, but then he turns to the Jews and says, "O huna kamo nga matarong mo, pero kamo nga naay balaod, dalipod mo tuman sa balaod." So that's what you have in Romans 1 and 2. But here we see in verse 18, kay ang kapungo sa Diyos gipadaya gikan sa langit batok sa tanan pagkadali Diyos nun. Against how much? Tanan. O pagkadali matarong sa mga tao kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadali matarong. God not only tells us that the Gentiles were guilty of breaking the law, diretso siya magsulti before he even talks about what sins they committed. The first thing God says is, they're sinners and I'm mad. Nasuko ko, iyang gisulti ang kapungot, ang kalagot sa Diyos. Gipadaya, gikan sa langit, patog sa tanan, kadautan. Now, a lot of people, especially in our time today, would say, now, wait a minute. That's not fair. How can God be mad at people for breaking the law that they don't know? Now, wait a minute. If I move to the Philippines, bisan Amerikano ko, ang Pilipino magdahom na ako magsunod sa balaod. And what would they say if I break the law? Say, I didn't know. What they will say is, if you live in our country, you should learn. You live on God's earth. Ang mga hentel gapuyo-pud sa kalibutan nga iya sa Diyos. And God's laws apply everywhere. But people would say, how can God, unsaon nga siya masukot sa mga tao nga wa kabalo? That's not fair. God answers that question in verse 19. In verse 18, he says, they sin and I'm mad. Verse 19, nga naman nasuko siya batok sa tanan pagkadali matarong. Verse 19, because. So na itubag. Because that which may be known of God is manifest in them. For God hath showed it unto them. Tungod kay kanang mahimong mahibaloan mahitungod sa Dios nadayag na ngadto kanila, nadayag diha kanila.
Kayang Diyos nakapakita na niini ngato kanila. Do you know what God is saying right here? Ang pinakadaotang tao sa kalibutan, nahibalo gayon nga naay Diyos. You know, no one is born an atheist. You have to choose to believe that there's not a God, but the natural belief in the heart of man is that there is a God. Why? God said right here, I put the knowledge of myself in the heart of every human being. Nagbutang ko sa kahibalo, kabayan sa kong gawulingon, diha sa kasing-kasing, sa matag tao nga matao sa kalibutan, everybody knows there's a God. That which may be known of God is manifest. Why? I put it in them. He doesn't say, I showed it to them. He says, I put it in. Na diha kanimo, diha sa imong kasing-kasing, gikan sa pagkatao, na ay kahibalongan, na ay Diyos nga naglabaw sa imoa. God put it. How can God be angry? Because even people who don't have the Bible know there's a God. You know, they know. Kung naitaw magdesisyon nga mahimo ng atheist, nagbatok siya sa tanang nga natural diha sa kasing-kasing. God put the knowledge of himself in man. Look at verse 20. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and godhood, so that they are without excuse. Now that is a lot of thoughts. Lusod makasabot niya, and I'm just going to tell you, para na ako, ang Visaya lusod pod. Let me read the Visaya and then I'll explain it. Kay, ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya, mahitungod sa Diyos, gikan sa pagmugna sa kalibutan, sa tinaw nakita. So, unsa tinaw nga nakita, ang mga butang nga dili makita kabayan sa Diyos. So what he's saying is, there are things you can't see, but God has revealed it to you, you know. Nga, gisabot, I'm going to change that to nasabtan, and I'm going to take out pinaagi, because that's confusing. Nga nasabtan sa mga butang nga nangahimo. Unsa bang mga butang nga gihimo, nga nakasabot nga naay Diyos? That's us. That's us. Okay? So, padayon, bisan ang iyang walay, so magpadayon siya dali, magpasabot, unsa bang mga butang dali makita nga nasabtan sa mga tao nga gimugna. Bisan ang iyang walay katapusang nga gahom o pagka-Diyos, mao nga sila walay ikapangulipas. Kita na kasabot pangulipas. Is that alibi? Is it like alibi? Okay. Because I looked it up. Nalibog ko niya na. So what does God say here? Ang tanan tao, nga natao, ako nagbutang sa kahibalo diya sa kasing-kasing nga naay Diyos, o klaro kayo sila makakita, meaning makasabot. Sa mga butang nga wala nakita, unsa dali makita na to, ang iyang walay katapusang nga gahom, o iyang pagka-Diyos. So what is God saying? Everyone knows there is a God, and everyone knows that He is powerful. Ang tanan tao kabalo nga may Diyos, o ang tanan tao nga gamhanan siya, bisan dili ta makakita gayud kaniya, we know! That's what God says. Everyone knows there's a God, but that's not all. We not only know there's a God and that He's powerful, we also know He is righteous. How do we know that? Flip to chapter 2. Romans chapter 2. Naidaghang doktrina, kung dali ka makaapas sa tanan, ayaw kabalaka, there's still plenty of time, pero naidaghang dali makasabot. Romans chapter 2, verse 14. Here we see something very interesting about God. Romans chapter 2, verse 14, for when the Gentiles, so he's talking to the Jews, but now he's talking about the Gentiles to the Jews. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts. Their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Kaysa diha ngang mga hintel nga wala nagabaton sa balaod, nagbuha pinaagi sa kinaiyahan sa mga butang nga ana sa balaod. Kini sila nga wala nagbaton sa balaod, maoy us ka balaod nga to sa ilang mga kaugalingon. Nga nipakita sa buha sa balaod nga nahisula diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang konsensya
usab nagadala sa pagpamatuod. We could just say diretso, ang ilang konsensya usab nagpamatuod ug ang ilang mga panghunahuna, meaning nagpamatuod pod. Sa samang paagi, nagasumbong o kundalit man, nagapamalibad sa usa ug usa. What is pamalibad? I'm confused by that word. Pamalibad? Huh? Rason. Is it kind of like alibay na pod? Because in English, it is excusing. So, pangulipas is to make an excuse, right? So, it's a similar idea. Okay. There's a lot there. Let me explain it. God says, not only have I put the knowledge of me in every heart, ako nagsulat pod sa akong balaod diha sa matag kasing-kasing. Did y'all see that? Nga mo, is it me or mo? Mi pakita sa buha sa balaod nga nahisula diha sa ilang mga kasing-kasing. Please explain something to me. Why is it that every culture in the world knows it is wrong to steal someone's wife? Every culture knows that. They may do it, but they know it's wrong. Ang tanan culture kabalo nga ang pagpatay sala man. They may kill their enemies, and they may even kill people in their tribe, but they know it's wrong. Why? That's God's law written in man's heart. So dali lang, ang Diyos dali, wala lang nagbutang sa kahibalo sa iyang kaugalingon. He also put His law showing us that the difference between right and wrong. And then, Paul gives two evidences that proves God's laws in our heart. The first one is man's conscience. Ang konsensya sa tao. Ang tawhanong konsensya, kana usa ka dakong ebidensya nga ang Diyos nagsula sa iyang balao diha sa atong kasing-kasing. Now, listen very carefully. It is true. Ang tawhanong konsensya pwede mahugawan kung ikaw makasala, ug makasala, ug makasala, ug makasala, ug makasala. Pohon, dali na ka makonsensya. Diba? Na-train nabaliktad nahugaw na ang imong konsensya. Naidakang tao, mag-inom, wala na konsensya. What is that? Their conscience has been hardened. No one starts there. Ang tao nga nay gahi nga kasing-kasing, may gahi nga konsensya, siya nagpagahi niya na pinaagi sa sala nga balik. The natural conscience, when you tell a lie, ang natural conscience mag-anak kanimo. But it can be retrained. Pero siya may hatag si kaduha nga ebidensya. Number one, the human conscience. Number two, he says our thoughts also. So the first is ang konsensya usab pag nagpamatuod, give witness, magpruweba, mahimong ebidensya, maghimo sa argument nga naibalaw sa Diyos. But then he says, og ang ilang mga panghunahuna. So this is Gentiles we're talking about. Their thoughts are also evidence. Allow me to illustrate. Our thoughts prove that God's law is in our heart. Panaglitan. Kumukita ka sa tao nga dili ganahan nimo, sakto na, someone you don't like, and they're doing something you know is wrong. Sa imong hunahuna, unsa imong buhaton, magsaway ka kaniya. Unsa imong buhaton diha? Unsa siyang klase sa tao o magsumbong diha sa kasing-kasing, diha sa imong hunahunog kasing-kasing, di ba? Pero kung imong higala o imong gihigugma, maghimo sa maorang sala, imong hunahuna mag-turn diretso o maghimo ka sa mga alibay alang kaniya. Diba? Both of those prove God's laws in your heart. You see them do wrong, you say, that's bad. But then you see someone you love do the same thing, and mag-feel ka nga kinahanglan ka mag-defend kaniya kay, well, syempre, I know him, he's a good person, she's a good person. What is it? Both of those prove the same thing. Your thoughts. And it always depends on whether you like them or not. Kumukita ka sa anak sa uban na mag-scream o maghilak, batang may puot. Pero kung imong kaugaling anak, maghimo niya na, kikapoy siya. Diba? Look at the verse again. You're going to see it this time. Tanawang verse pag-usab. Where are we? What is the verse? I forgot where I am. I think my page turned. Nawala ko. I found it. Verse 15.
which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile, accusing, or else excusing one another. Depende lang, kinsa man ang nakasala. Y'all see it there? That's the evidence God gives. His law is in our hearts. And that is the reason, diha sa chapter number 1, verse 20, si Paul nagsulti, they are without excuse. I like the word alibi because I have a hard time with ikapangulipas. Look with me at verse 20. Romans chapter 1, verse 20. I'm tying things together for you. Romans chapter 1, verse 20. Kunana, say amen? Nakaapas mo? Okay na ta? Alright, here we go. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. I thought that was hood. Head. Godhead. So that they are without excuse. You know what God's saying? They know. Ang mga daotang nga tao nining kalibutan na sila nahibalo. Dili makaangkon sa pagka-ignorante. They know. They may reject it, they may resist it, basi makigbatok, basi sa, dili kumuto niya na. Pero diha, sa kalalom, sa ilang kasing-kasing, sila nahibalo. And ay Diyos, kamahanan siya, og matarong. Og sila, walay, ikapangulipas. Now let's go back to our original text verse, verse 32. I'm not going to read that list of sins again. Kaya kita nagbasa ganiya, paigot na. Verse 32. In verses 25, actually way back, pero really, starting in back, verse 18, ang Diyos naglista sa daghang sala sa mga daotang mga butang nga ang tao naghimo hangtod karon, by the way. And then we come to verse 32. Who, that's not a question, dili mo tanang kinsa man, it's saying these people, sila, who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. I'll read the Visayan, but I feel like it's confusing. I don't feel like it's quite the same as the English, but I'll read it. Kinsa man nakahibalo sa paghukom sa Diyos, nga sila nga nagbuha sa maong mga butanga, takos sa kamatayon. Dili lamang, meaning sila, dili lamang. They not only do this, sila, dili lamang nagbuha sa ingon. Apan adunay kahimuot diha kanila nga nagbuha sa priyo nga mga sala. Tonight I want to teach you a very simple truth, but it's important. Usahay maghukom ta sa Diyos, nga naman nga ang Diyos mag-send sa tao sa impyerno nga wala sila'y tsansa. Listen to this truth. Every wicked person in the world knows that what he is doing is wrong. They know. Makahimo sila sa bisan unsang mga alibi, makabasol-basol, we would say in English they can, what's that word I'm thinking? I lost it, Ruth. Condone? Is that the word I'm looking for? There's another word. It's the opposite of condemn. Justify would be the proper deep word. They can justify themselves any way they want. But they know. Ang tanan daotang tao nining kalibutan na hibulong ay lang gipang buha dautan. You listen to me tonight. Every bayot knows that what he's doing is wrong. Ang tanan bayot kabalo ngayang gipang buha daotang kayo atubangan sa Diyos. He knows there's a God. He knows He's powerful. He knows He judges sin. What do we read? Who knowing the judgment of God. He knows God is powerful. He knows God is righteous. And He knows God judges sin. He knows. O kabalo siya na sala manggurang yang buhat. Every tomboy, lesbian, whatever word you want to use, knows what she's doing is wrong. They know. Pwede sila mamakak, I was just born this way. And they know. That's why they get angry
when someone tells them it's sin. If you came to me and said, Pastor Mike, it is a sin to double bow your shoelaces. I always, you know what I'm talking about? Double. Arong dalit-dalit, matang-tang. Diba? I always do, like, that's what you do with your children. I still do it for myself. Kaya dali ko garang dalit, matang-tang. What's the word? Bad-bad? Dali mabad-bad. Stop being bad-bad, Beth. And, where was I going? I got distracted. If you say, Pastor Mike, it is wicked to tie your shoe that way, am I going to get angry? No, because I know it's not. Right? Why does the LGBTQ get so angry when you preach against sin? Because in their heart, they already know it's wrong. Kanamorasan sila mag-demand. You have to affirm us. You have to accept us. Why is that? Because they know it's wrong. Every single one of them. They know. Why? God put His law in their heart. They may have squelched it, basin sila hugaw na gyud ilang konsensya, basin dali na sila mag-feel niya nga pagkasad-an, but in the very depths of their heart, they know it's wicked. But Pastor Mike, unsaon nila paghibalo nga salaman kung wala sila nagbasa sa Biblia? Okay, I have a better question. Why don't they read the Bible? Because they don't want to know. Dili sila ganahan nga ang Biblia mosulti nila nga ilang gipangbuha sa laman. So they don't read the Bible because they don't want to know, but they already know. Kanamang rason nga dali ka gana mo basa Biblia kung mag-backslide ka. Nahibalo ka sa kamatuoran ug dali ka gana makadungog niana. Nga naman, dalita mo ba sa Biblia diha sa panahon sa pag-backslide? We don't want to feel the conviction of the Holy Spirit. Kung magsulay ka mo ba sa Biblia, dali ka komportable. Naisala sa imong kinabuhi. And you know it. You know it. I'm just saying tonight, ang matagdaw-tang tao sa kalibutan, bisan unsang kagahi sa iyang kasing-kasing, tiya sa kalalom sa iyang kasing-kasing, kabalo siya sa kamatuoran. Kabalo siya nga ang iyang gibuha sa lamanggod. Kabalo siya nga sad-an siya tubangan sa matarong nga Diyos nga muhukam pa pohon-pohon. They may refuse to believe it, but the truth is still hiding in there. You understand, you can refuse to believe something you know. You've ever met somebody who na sila'y giguma nga namatay and they just refuse to believe they're gone? You ever seen somebody do that? They'll talk to them like they're still there. What is that? Denial. A lot of wicked people live in denial. They know the truth, but they don't want to believe it. Kanamo ang rason sila magkumpara sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Dili sila mo ba sa Biblia rumukat ununsang maayo? Dili sila mo appeal sa church sa maniini nga di inang pastor magwali batok sa sala. Sila maglantaw sa ubang tao magsulti mo, mayo ko sa makaniya. Di ba? Aron maghupay sa ilang konsensya. Dili sila ganahan mo kuyog-kuyog sa mga tao nga Diyos nung gyud. They don't wanna, dili sila ganahan mag-uban sa mga membro sa church nga excited para sa Ginoo, nga ganahan mo walaga sa Diyos, nga excited kabayan sa soul winning, nga mag-visiting sa tao, magdala sa tao sa church. They don't want to be with those people. Mangita sila sa mga dautan sama sa ilang kaugalingon. Di ba? Because when you're with dirty people, you can feel clean even if you're dirty. Kung uban ka sa mga tao nga hugaw, kung ikaw hugaw po, okay naman, kay hugaw ang tanan. Kanamo ra sa mga dautan maglikay sa mga mayong nga Kristohanon. Mga Diyos nun. Kaya nga naman, ang mayong nga mga Kristohanon, maghimo kanila nga dali komportable. Ang mga mayong Kristohanon, magpainumdum nila nga layo sila gikan sa Diyos. Kung layo tungod, wala gyud na luwas, or layo tungod nag-backslide na. Bisan nun sa rason, ang mga tao nga layo gikan sa Diyos, hindi ka na mag-uban sa mga mataron.
Can I say to you tonight, can I just say something here? Kung naay doubt ang mga tao, nga comfortably uban kanimo, murag naay problema diha sa mong Kristohanong kinabuhi. Kung pastor mo sulod sa purok o mga tao maglayas, pero sila comfortably kayo magdul nimo magtabi-tabi, unsay problema sa imo ha? Go with me to John chapter 3 verse 19. I want to show you something. John chapter 3 verse 19. I recently figured out the proper meaning of the word condemn in Visayan, but I don't think it's a real word, but I think we need to invent it. No joke, I joke. Unsa ang opposite sa condemn? Anybody know? I think I said it earlier, didn't I? Unsa ba ang opposite? Kabalikti, kabalikti. That word, I can't say it. What is the opposite of condemn? Justify. Okay. What is the Visayan word for justify? Magpakamatarong. Right? So what is condemn? Magpakasadaan. That's not really a word, is it? It needs to be. Because it is a concept and it's easy to understand. If you understand magpakamatarong, makasabutpud ka sa magpakasadaan, condemn means declare guilty. It does not mean punish. Punish is the next step. Usahay, kita mo sulti, gi-condemn siya ngadto sa kamatayon. But that's the next step. Ang condemn, ang pagpakasadaan. Make guilty. Has anybody ever heard that word? I think I invented it, to be honest. Is it a real word? You ever heard that? You have? Very good. It should be in the Bible. I'm going to use it here. And this is the condemnation. That light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. I'm going to take out hukom sa silot and I'm going to put in pagpakasadaan. O kini mao ang pagpakasadaan. Nga ang kahayag ni anhi sa kalibutan ug ang mga tao nahigugma hinuon sa kangitngi kay sa kahayag tungod kay ang ilang binuhatan dawtan. Kini ang ebidensya sa atong pagkasadaan. It is the condemnation. Verse 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Kaya ang matag-usa nga nagabuha og dawtan, nagadumo sa kahayag. Ni nagaduo sa kahayag, aron dili ang iyang binuhatan masaway. Apan siya nga nagabuha sa kamatuoran, nagaduo sa kahayag, aron ang iyang binuhatan mahimong dayag, nga sila nangahimo diha sa Dios. So what do we see here? Wicked people don't like light. Kaya di sila ganahan nga ilang kadautan, madayag, mabutyag. Hold on. Unsay gisulti ni Jesus sa iyang disciples sa John chapter 8, I think it's verse 12. Ye are the light of the world. Kung ang daot ang tao nagdumo sa kahayag, pero comfortably sila diha sa imong presensya, murag dili bright kaayo ang imong kahayag. If you're more comfortable with people outside the church than inside the church, you are backslidden. Kung ang tao dito sa gawas mas comfortably kayo uban nimo, pero dili sila ganan mag-uban sa staff, basin na problema. Kung naay doubt ang tao nga maglikay sa tanan spirituhanong nga kahayag, nagdumili sa pagbasa sa Biblia, magdumili nga maminaw sa pagwali sa pulong sa Dios, makanunayon muli kay sa malig-on nga Kristohanon, kung kanang klase sa tao ganahan kanimo, basin na doubt ang imong kahayag, wala na'y siga. I'm just saying today that wicked people know that what they are doing is wrong.
They know. And they shouldn't be comfortable with you. Not because you're unkind. Dili ko magwali nga kinahanglan ta magsaway. But when you're righteous, wicked people don't want to be around you. I said every bayut, every tomboy. How about this one? Every unmarried couple nga nag-ipon pero wag yun nagkasal, they all know it's wrong. They know. Silang tanan, bisan nagdawat na, ang tibok culture nagdawat ni Ana, bisan walay tao magsaway kanila, dihat sa kalalom sa ilang kasigasin, they know it's wrong. Every uyab couple na maghikapay, what's the word? Can I use haluganay? Maghaluganay, maghalukanay, magsumbagay, wala. They all know it's wrong. Yes, they do. Oh, Pastor Mike, I just don't think it's wrong. Pastor Mike, he's just too strict. Sobra kaayo nga stricto si Pastor Mike. Okay, I'll hear that. Pasin. But can I ask some questions? Ako mga tana sa mga tao, ganang makiglali sa kabayan niya na. Ang mga tao manguyab, nako'y pangatana. Nga naman dali ka mo ba sa Biblia, samtang manguyab? Nga naman dali na magampo? Nga naman dali na mag-share sa gospel? You ever notice kung nanay uyab, what na pag-share? Nga naman dali ka comfortable uban sa mga matarong? I'll tell you why. They know it's wrong. That's why in our church, every time someone decides to get an uyab, they leave. It's not because I kick them out. Dili ko mo pahawa nila. Dili na sila comfortably dere. And by the way, I don't want to have a church where wicked people are comfortable. Pastor Mike, dili ka ganahan nga. Ang mga tao comfortably dere. Dili kung sila nagkinabuhi diha sa kadawat. Gana ba nga sila mo biya? No, gana kung nga sila mo balik sa Diyos. I'm just saying tonight, wicked people know they're doing wrong. Ayaw kalibog kabayan niyana. They know. And may I say, if you are doing something wrong, you know too. Kay dali ka ganahan mo basa sa imong Biblia. Maglikay-likay ka sa pastor. Maglikay-likay sa staff. Mag-smile sa gawas pero walay kalipay sa salud. Walay gana sa pagampo. If you're doing wrong, you know. You don't need me to preach about it by name. You already know. Talag sa unggayod nga ikaw makadungol sa mensahe o ikaw musulti, wow! Wala ko kabalo nga sala na ako naghimo niya na wala ko usay basin pero dili komen. Most of the time you know but you like it. Can I say if you're doing stupid things on your cell phone, you know it's wrong. Kung naghimo ka sa buwang ng mga butang, nag-chat-chat, magbantay sa video, bisan unsa man, ang mga dauta, mga buang, you know it's wrong. You know. Kung ikaw mag-uban-uban sa mga tao nga dali Diyos nun, kabalo ka nga sala na. You know. You don't need me to stand up here and preach against it. Now, you do need me to preach it, but not so you know, because you already know. Kung ikaw mag-chismis-chismis kabayan sa ubang mga membro, dali ka kinala nga ako mag-passport ni mo sa raso nga sala na. You know it's wrong. Then why do you do it? I'll tell you why. Because you love attention. Ang chismosa o chismoso nahigugma sa attention. O kung ikaw mag-hong-hong, hey, nagadungog na ka? Kalit lang ang tibok room naminaw na nimo. Diba? Nagadungog ka kabay ni.
And you like it when everyone says, what? Kay kali lang ang tanan tao na minaw nimo. So magsakripisyo ka, magpatay ka sa batasan sa uban, tungod ganahan ka nga ang tao maghatag kanimo sa attention pagkaulaw nimo. You say, Pastor Mike, do you believe Baptist gossip? Yes. Probably a lot. And if you gossip, you know it's wrong while you're doing it. Dayon mo lakaw ka nga ulaw sa imong kaugalingon hangtod sa sunod nga makadungog ka sa bagong chismis. And then it's like a hot rock in your pocket. You can't wait to get it out and show it to somebody. Sap taniyo ka na? Kung init ang bato sa imong bulsa, kinahanglan mo kuwanar. Diba? Maybe that's not a good Visayan expression. I don't know. Na mo expression niya na? Na ba? Wala. Some Baptists are really good at gossiping. Here's how they gossip. They say, Nakoy, prayer request. Dili ko, wala ko kabalo kong tinuod, pero nakadung ko nga si naghimo nin chismosa. I'm saying if you're doing something wrong, you know it's wrong. You don't need me to explain why. You know. Hey, mga batanon, kung ikaw na makak sa mong kinikanan, kabalo ka nga sala na. By the way, that's good for adults too. If you're lying to your spouse, you know that's wrong. Asa ka nagikan? Sa akong kinikanan lang. Tinood ba? Or naglaag uban sa imong daan barkada. It's amazing how we lie to avoid arguments. It's still lying. Say, pero dali ko ganan makiglalis. Then don't do stupid things. Kung dali ka ganan makiglalis sa imong kinikanan, dali ka na makiglalis sa imong pagkapares, ayaw paghimo sa mga utang nga kinahanglan tagoon. Young people, if you cheat at school, you know it's wrong. Kopya. It amazes me. Young people here don't even hide it. I think a lot of the teachers know. In fact, I know they do. Na ay homework, usat lang ka tao diha sa tibok neighborhood, naghimong tanan laing kopya. Cheater. Nagtulis ka sa imong kaugalingon sa umaabot. Was that correct? Pastor Mike, naiubang tanga, wala lang kabalo nga salat man yan ang mga butang. And I have a question. Why do they hide it if they don't know it's wrong? Nagtago sila gikan sa tanan. Well, except for their wicked friends. So kung nakay higala nga mag-share kanimo sa iyang mga daotang nga buta, gihimo, naghuno-huna siya nga daotang ka sama niya. I feel like I just stepped on somebody's toe. You see, most of the time,
Dili ka kinahanglan nga ako mo pasabot unsa man ang ras nga sayo or sala man. Most of the time, the problem is nagahit na atong kasing-kasing ato sa sala. Usahay. Ang pagwali mawang kahayag nga mudala sa pagsabot aron nakasabot ka sa ras nga sala ni. Pero kasagaran ang pagwali maong martilyo nga mubungkag sa kagahi sa imong kasing-kasing. So let me ask you a question tonight. Unsa ba imong gihimo karon ikaw kabalo nga sala na? What are you doing and you know it's wrong? I don't mean unsa imong sayop last week og diretso ka nag-confess og wala na dayon. I mean you know it's wrong and you did it yesterday and you're planning to do it tomorrow. Kabalo ka nga kana nga sala nagdala nimo sa sayop nga padulngan. Kabalo ka nga kana dali ang kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi. What is it? Ako ba naghisko na niya na? Wala raman, Pastor Mike. Naglaktaw ka sa ako, ha? Okay naman. Kay ikaw kabalog yapon. O ang Diyos po. Ako naghiskot sa mga dako. Ang balang espiritu naghiskot sa mga gamay. O mga butang wala nisulod sa akong hunahuna. Pero ikaw kabalo. Akong pumatana. You know what you're doing that's wrong, so are you going to stop? This is the true meaning of repent. Repent is not what you do to get saved. Repent is after you're saved, mag-turn ka, gikan sa mga sala. Aron mo sunod sa Ginoo. Dili aron maluwas, aron mo sunod sa imong manluluwas. So unsay kinahanglan nimo? I mentioned a few things. Pero nag-feel ko ang balang espiritu naghiskot sa daghang diha sa mga tagtao. Unsay decision kinahanglan himuon nimo karon? Tugon na mga ulo, your man.